nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Hayi ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Hayi ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. What is most important out of everything I can tell you? What is the most important thing? Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Yino ndunduro y'ijambo byose byarumviswe ubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese uko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Amen. When Solomon finishes, he says, this is the conclusion. Everyone should fear God and keep His commandments. Why? Why should we do that? What did he say? Cause all things are nothing. Yeah, but why should we? He tells you in verse 14. Why should we keep His commandments and fear Him? That's when we get blessing, all the blessings in Him. Nope. Oh yeah. Verse 14. He tells us. Cause all the works will be the judgment. One day you will stand before the judgment seat of God. 1 Corinthians 3, 2 Corinthians 5. Do you not know that we will all stand before the judgment seat of God? That every man will give an answer for the works that he has done. Every one of us. So Solomon says, live your life with the end in your mind. Keep in your mind what the end will be. And one day, we will all stand before Jesus. I want to hear this. Well done, my good and faithful servant. That's what I want to hear. I have not done everything right. I have not. I have sinned against Him. And He has forgiven me. And I need His help. But I want to serve Him. That in the end, He looks at me and He smiles. And He says, you have finished the race. You have done well. Enter into the rest of your Master. That's what I look forward to. So I run hard in my life.
mu buzima bwanjye. I run hard. Nkora cyane. But I know ariko ndabizi the finish line is coming. yuko umurongo igihe cyo gusoza kirimo cyiza. I am 62. Mfite 62. Most of my life is past. Abantu batungana benshi barapfuye. I don't know how many days I have. Ntabwo uzi imyaka ashigaje muri iyi si. Maybe 70 years. Ishobora kuba imyaka 70. Maybe. Birashoboka. That's 8 more years. Ni imyaka 80 ikindi imbere. It could be tomorrow. Bishobora kuba ejo. But if I live to be 70. Ariko nubwo ntageza 70. 8 years. Imyaka 80. I have left. Nkavaho. To make an impact. Nkajya umutaka. For the kingdom of God. Nkajya kwibanira n'Imana. So I want to invest wisely. Ndashaka kuzaba ndi mu banyabwenge. Jesus says. Yesu yaravuze ngo. Don't store up treasure on earth. Nimubitse ubutunzi bwanyu muri iyi si. Store up treasure in heaven. Nimubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru. You Now are my treasure in heaven. Namwe mushobora kuzaba ubutunzi bwanjye mu ijuru. And I come. Naza. And I encourage you. Nabashishikaza. And when we get to heaven, nigera mu ijuru. We will hug each other. Tugahoberana. Because of these days. Kubera iyi minsi. That's my treasure. Ubwo ni ubutunzi bwanjye. It's not my house. Ntabwo ari inzu yanjye. It's not money. Ntabwo ari amafaranga. It's not my car. Ntabwo ari n'imodoka. Even this morning, ndetse kino gitondo I saw a preacher nabonye umubwiriza uvuye muri Tanzania on Facebook. Kuri Facebook. And he was talking yari kuvuga ngo about the blessings umugisha that you could receive. ushobora kwakira. The blessings of money. Imigisha y'amafaranga. And of things. N'ibindi bintu. And I said, ndavuga ngo no. Oya. No. Oya. God may bless you. Imana ni umugisha with some money. N'amafaranga. Or a car. Cyangwa imodoka. But what is the greatest blessing? Ariko umugisha ukomeye cyane uwuhe? You can't take money to heaven. Ntabwo uzatwara amafaranga mu ijuru. You can't drive a car to heaven. Ntabwo uzatwara imodoka mu ijuru. Ntabwo uzabitwara. Ntabwo uzabitwara. Take your house to heaven. Ntuziterure uzawe yibuka bitware mu ijuru. You won't take it. Ntabwo uzabitwara. He's building a house for you. Hari amazu yaguteguriwe. I won't want my house in heaven. Ntabwo nshaka iyi nzu kuzayitwara mu ijuru. The one that he builds. Niyo nyubaka. You have never seen anything like it. Nta kintu uzabona kimeze nkayo. The book of Ecclesiastes. Igitabo cy'ubwiriza. Everything. Muri byose. In this world. Muri iyi si. Will leave you empty. Bizagusiga ubusa. Only one place. Keretse ahantu hamwe gusa. Will you find the living water. Uzabona amazi y'ubugingo. That will refresh your soul. Azakomeza ubugingo bwawe. It's in Jesus. Ni muri Yesu gusa. I promise you. Ndakwizeza. The world will lie. Isi izakubeshya. The enemy will lie. Umwanzi But azakubeshya. he told the truth. Ariko ndakubwira ukuri. He told the woman at the well. Yabwiye umugore ku iriba. You drink of the water I have. Nubwo ku mazi mfite. You will thirst no more. Ntabwo uzongera kugira inyota ukundi. That's what he told her. All right. The book of Ecclesiastes. None igitabo cy'ubwiriza. The key word. Ijambo ririmo. Empty. Ubusa. Empty. Ubusa. This world. Isi. Will leave you empty. Izagusubira ubusa. That's what Solomon says. Kuko niko Salomo yavuze. As a wise. Nk'umunyabwenge. Old man. Ushaje. That's his last words. Niyo magambo ye ya nyuma. All right. The next book. Igitabo gikurikiyeho. This one. Iki ngiki. Interesting. Kirashimishije cyane. How many of you. Ni bangahe muri mwebwe. Have ever heard a sermon. Mwigeze mwumva ubutumwa. From the Song of Solomon. Bwavuye mu ndirimbo za Salomo. Have you ever heard a sermon from this book? Hari abigeze bumva izo ndirimbo. Song of Solomon. Indirimbo za Salomo. I got one. Ndashaka mbonye imwe gusa. I got two. Babiri. Bane batanu. Not many. Ntabwo ari benshi. That's a problem. Ni ikibazo gikomeye. That we don't preach. Ntabwo tubwiriza. From the Song of Solomon. Indirimbo za Salomo. Salomo wrote. Yaranditse. 3,000 proverbs. Imigani 3,000. And 1,005 songs. Ndetse n'indirimbo 1,000. First Kings tells us that. Abami ba mbere baramutubwira. He was a smart man. Yari umugabo w'umunyabwenge. 3,000 proverbs. Imigani 3,000. He wrote. Yaranditse. That's a lot. Ni nyinshi. And then over 1,000 songs. Ndetse n'indirimbo zirenga 1,000. He was like his father. Yandikiraga se. King David. Umwami Dawidi. Was a musician. Yari umuririmbyi. And Solomon. Salomo. Was a musician.
nawe yari umucuranzi He wrote a lot of music. noneho bandika indirimbo nyinshi But only one ariko imwe muri zo of his songs iyi mu ndirimbo ze is in the Bible. iri muri bibiliya And it's this one. ni iyi ngiyi. Why Kuki did God pick this one Imana yateruye iyi ndirimbo to put in the Bible? kugira ngo ijye muri bibiliya? It must be special. Bigomba kuba yari itangaje. Why did you pick this book? Kuki yateruye kino gitabo? Because we need to talk about Kuko cyavugaga what is in this book. ikiri muri kino gitabo. We need to tell it to our young people. Dukeneye kubibwira abakiri batoya. I'm going to do the Song of Solomon. Ngiye gukora indirimbo ya Salomo. I'm going to preach it. Ngiye kuyibwiriza Very short. mu magambo magufi. Who Ninde made man and woman? wakuremye umugore n'umugabo? Who did that? Ninde wabikoze? God. God did. Imana yarabikoze. And in the garden, mu Mana it says they became one, ibiravuga ngo bahinduka umwe, and they were naked, bambara ubusa, and they were not ashamed. bagira isoni. In the beginning, N'itangiriro that's how it was. niko byari bimeze. And then sin came Noneho batekereza and messed everything up. yuko batakaje buri kimwe. The Song of Solomon, Indirimbo ya Salomo, Solomon writes a song Salomo yandika iyi ndirimbo about the way yo kuririmba uburyo that it should be ariko tugomba kumenya ngo between a man and a woman. uko umugore n'umugabo ukwiye kubana. He tells a story Atubwira inkuru, about a man atubwira ijyanye n'umugabo and a woman. n'umugore They were young, bari bakiri batoya. and the man, Umugabo he saw the woman, akareba umugore, and he thought, "Woo, she looks good." aragaragara neza. That's Song of Solomon. Niyo ndirimbo ya And Salomo. the woman, Umugore nawe she saw the man, areba Salomo and she thought, akavuga "He is handsome. ni mwiza cyane, I like him." ndamukunze. And they meet each other, Bagahurwa, and they start to date. bagatangira uwo munsi, They were attracted. bagakurana. Do you know Muzi ko who does that? uri ndabikoze? God. It's normal. Ntabwo bikiriho. We should teach our young people. Twakwigisha abana bacu, It is normal ntabwo bisanzwe that you would be attracted. yuko ushobora gukururwa. A young man, Ariko umusore one day, umunsi umwe wake up, azabyuka he will look, arebe and he'll say, avuge ngo "Yep, yego I like that one." nakunze uriya mukobwa Am I speaking the truth? kandi abivugisha ukuri. Am I speaking the truth? Nibivugisha ukuri, Yes. Song of Solomon, indirimbo ya Salomo that's what it talks about. ibyo ni indirimbo kuvuga rero. So this man Uko uyu mugabo and this woman, n'uyu mugore they get engaged bagashakana to one another. umwe ku wundi. And then in the Song of Solomon, Rero indirimbo ya Salomo ivuga they ngo fall in love, bakajya mu rukundo, they get engaged. bashakanye, Then it talks about the wedding, noneho bakavuga ku bukwe, the big celebration. ikirori gikomeye. It talks about that in the Song of Solomon. Irabivuga mu ndirimbo za Salomo. And then Noneho nyuma they go on the honeymoon bakajya mu kwezi kwa buki together bombi, and watch, murebe, and they have sex. bakaryama. It talks about that. Irabivuga nabyo. God created Imana a yaremye man umugabo and a woman n'umugore to come together kugira ngo abandi and to become one flesh. bahinduke umubiri umwe. He did that. Yarabikoze. I want to ask you a question. Ngiye kubaza ikibazo, Who ninde invented washutse? sex? Ninde wazanye imibonano? Whose idea was it? Igitekerezo cyari cyane. Yego, God. Really? Mu by'ukuri God invented sex. Imana yatangije imibonano. Yep. Yego, It's his idea. cyari igitekerezo cyane. But just like everything else, Nk'uko ibintu byose bibaho, we can do it simply, dushobora kubikora mu byaha or we can do it God's way. cyangwa tukabikora mu buryo bw'Imana. And God's way Mu buryo bwa is Kimana that a man and a woman, ni umugabo n'umugore they get married, bashakana, and then hanyuma they sleep with each other. bakaryamana. That's the best way, Ubwo ni bwo buryo bwiza, because it's God's way. ni iby'ukuri And we z'Imana. need to teach Noneho tukajya our kwigisha young people. ari urubyiruko, That's God's way. ubwo ni inzira z'Imana. Sex Imibonano in marriage n'urushako is God's way. ni inzira z'Imana. In this book, Muri buri gitabo 5 times inshuro eshanu you will hear in the song, uzumva mu ndirimbo, "Do not ntukore wake up love ubyuke mu bwishe bw'urukundo before it's time." mbere y'igihe.
You look at the song none usoma indirimbo and you listen for it. ukabyumva neza Because once kuko umunsi umwe you wake up love, uzabyuka uri mu rukundo you can't put it back to sleep. ntusubire kuryama And you tell me if I'm wrong. ukambwira nimba mbeshya noneho A man and a woman, umugabo n'umugore they fall in love. bagiye mu rukundo And they start to hold hands. bagatangira gufatana mu And he biganza puts his arm around her. noneho akamurambika ari And kumwe he kisses her for the noneho first time. akamusoma And it keeps going. agakomeza agenda That's the kubaho way God intended it. uko niko imana But yabitekereza if you wake it up ariko nubyuka before it's time, mbere y'igihe then you get in trouble. uri mu bibazo rero You get things out of order. urimo urakora ibintu And imbere then you'll see a young man and woman, ukabona urubyiruko umukobwa and n'umusore she's pregnant, aratwite and they're not married. atarashaka They got it out of order. yariye imbere y'igihe Do you know the Old Testament talks about muzi that? isezerano rya kera rivuga The Old Testament, isezerano rya the kera book of Deuteronomy. igitabo cye cyakozwe n'intumwa God knew that would happen. imana yari izi ko bizaba If in the Old Testament, mu isezerano rya kera if a boy n'umuhungu slept with a girl, mwaryama n'umukobwa they were not married, batarashaka what would happen to them? bizabaho n'iki iki kizabaho n'iki being stoned and killed No, oya no, that's adultery. ayo ni amahame That would be for adultery. ayo ni amahame If a boy umuhungu slept with a girl naryama n'umukobwa and they were not married, batashaka this is what the law said. uko niko umwana yavuze He would come before the father bazajya imbere y'ababyeyi and he would say, avuge ngo either yes, yego you can marry my daughter, ushobora gushaka umukobwa but wanjye you will pay me. ariko ukanyishyura Or he could say, cyangwa akavuga ngo no, oya and don't you ever come back. ntuzagaruke hano But the father ariko se made that decision akaba niwe uzafata uwo mwanzuro because he had the wisdom niwe ufite ubwenge to know for his daughter. ugakurikirana umukobwa we That's what the law says. uko niko amategeko avuga That if they slept together niba and baryamana it was found out, mugasanga can you imagine that day mutekereza uwo when munsi the young man uwo musore came before her father? agiye kwa sebukwe That would not be good ntabwo byaba ari byiza that he comes before the father. agiye kwa sebukwe I'm in trouble. ndi mu bibazo And the father looks, noneho sebukwe akamureba he sees akamureba this is a good young man. akavuga ngo uyu ni umusore mwiza He's a hard worker. ni umukozi And he will be good for his daughter. azaba akwiriye umukobwa wanjye You can look at him and say, noneho akamureba akavuga ngo you did wrong. wakoze amakosa You did wrong. wakoze amakosa But ariko I think you're a good young man. ndizera ko uri umusore mwiza And you're a hard worker. kandi uri umukozi And I will give you my daughter. nzaguha umukobwa wanjye But you will work for me ariko uzamurera for 5 months imyaka amezi 5 before you marry her. mbere y'uko umushaka He could say that. ashobora kubivuga All right. Song of Solomon. indirimbo ya salomo rero The key words, ijambo ririmo love urukundo and muri marriage. mu rushako That's the words. ubwo niyo marajambo Love urukundo and muri marriage. rushako That's the key words to the book. iryo ni ryo jambo ry'ingenzi riri mu gisalomo This book is good. iki gitabo ni cyiza cyane The man and the woman get married. umugabo n'umugore bashakana And in the story, mu gusoza they had their first fight. bakagira intambara Every couple muri rushako that's married, mu rushako at some point, ku rugero rumwe na rumwe you will disagree. hari ibyo mutemeranyaho Am I speaking the truth? ndavuga ukuri Yes. yego At some point, hari igihe mugeramo you will disagree. ntibemeranye We need to teach dukeneye our kwigisha young people that. urubyiruko ibyo You have two different people. mufite abantu batandukanye They both are sinful people. bafite abanyabyaha And when they come together, bahuya eventually, nyoko kanya they're going to butt heads. ntibagatangira gukoragana So in the song, mu ndirimbo rero the husband umugabo stays out late. aguma hanze And she's waiting for him to come home. agategereza yuko umugore agategereza ko umugabo ari bwinjire But he doesn't show up. ariko ntibigaragaza ko So this is what she does. ibigo binatari bintu byo akora She goes arasohoka and locks the door. agafungura umuryango She goes get in bed. akajya asubira mu buriri And when he comes home, noneho umugabo he yaza knocks on the door, agakomanga ku muryango but she pretends like she's sleeping, iyo yigaragaza nk'uwasinziriye and she will not unlock it. ariko ntabwo igeze
arakinga And so he leaves. yamuretse ndagenda kumenyo And she knows, arabizi ko he's gone. yagiye So she gets up, akabyuka takes off, akabishyira hanze and goes to find him. akajya kumushaka But they had their first fight. kuko nubwo babasha kujyana intambara It's going to happen. bizabaho Mama and I, njyewe na mama 28 years. imyaka 28 How many times igihe kingana have gite we disagreed? tutemeranije But we have learned ariko twize ko that we are one. yuko turi umwe And even when we disagree, nuko tutumvikanye where do we come together in the decision? igihe twazimerenyaga dufata umwanzuro Sometimes rimwe na rimwe she has wisdom afite ubwenge and I'm wrong. njyewe nkaba umunyamafuti Other times urundi ruhande she says, akavuga ngo I see what you're saying, nabonye ibyo wavuze and that's a good thing. ibyo ni ibintu byiza Sometimes we're both wrong. rimwe na rimwe twese tugasanga turi abanyamafuti But the key ariko urufunguzo is rurimo that we talk about it. ibyo tuba tuvuganyeho Because we are one. nuko turi umwe If I become angry with her iyo murakariye and I do this, nkagira gutya she's me. ni njyewe I'm angry at me. ni njye wabirakariye Ephesians. abefeso The two uko babiri are one. bazaba umwe So if I'm angry at my wife, nimbakira umugore wanjye I'm angry at me. ndimo mbirakarira Because she is me now. niwe njyewe aka kanya Do you know that? ibyo murabizi What is it like, bimeze husbands, umugabo when you're angry with your wife? abagabo iyo barakariye abagore babo Are you happy? muranezerwa Never. no ntibibaho Because she is you. kuko urireba So when I become angry with her, rero iyo namurakariye the best thing I can do ikintu cyiza nkora is cyane take Jesus' advice. ni uko ravuga ngo yesu And I should go to n'ubwenge her nkagenda and reconcile. nkajya If kumuganiriza I am wrong, nubwo ndi I umunyamafuti learn to say, ndashaka kuvuga ko forgive me, mbabarira because I sinned against you. kuko nagucumuyeho I learned. nize Our children abana bacu need to see bakeneye kubona that the Father yuko papa knows repentance azi kwihana in the house. mu nzu When we sin against our children, niducumura ku bana bacu what should we do? dukora iki I am sorry. mumbabarire Please forgive me. mumbabarire I got angry narakaye and I said things navuze ibintu that I shouldn't have said. ntagombaga kubabwira That's wisdom. ubwenge All right, the Song of Solomon, rero indirimbo za the salomo book ends igitabo gisoza with this. kivuga ngo It's springtime mu bihe bitandukanye and everything is green ibintu byose ni byiza and the trees are making their fruit. ibiti bimerera imbuto zabyo And the wife says to the husband, ariko ubunyabwenge bw'umugabo you and me, umugore abwira umugabo ngo wowe nanjye let's go away today. reka dutandukane Just you and me. ugesona And let's spend time together. reka tumarane igihe That's the end of the book. niko igitabo gisoza Read it. musome Husbands and wives, abagabo n'abagore we need each other. turakeneranye We need to spend time. dukeneye kumarana igihe I don't care if it's 1 hour ntabwo nitaye nuko byaba ari isaha yose or if it is a day, ariko nuko byaba ari umunsi that we build our marriage tukubaka urushako rwacu where we are strong. aho dukomeye That's the end of the book. niko igitabo gisoza All right, Song of Solomon, none indirimbo za salomo a good book. igitabo cyiza Love urukundo and mu rushako marriage. Love and marriage. urukundo mu rushako That's the book. nicyo gitabo Preachers bavuga ubutumwa muri muhanda and teachers. n'abana Our people need to hear that book. abantu bakeneye kumva kino gitabo God put it in the Bible imana yashyize muri bibiliya because it shows the truth kuko yagaragaje ukuri of falling in love bwo kwishyira mu rukundo and how marriage works. n'uko urukundo rushako rumera That's why he chose one song niyo mpamvu yahisemo indirimbo imwe out of all of Solomon. mu ndirimbo zose za salomo Because this song kubera ko iyi ndirimbo is an excellent song. ni indirimbo itangaje The Song of Solomon. indirimbo ya salomo Amen? amen All right, everybody with me? buri wese ari kumwe nanjye Everybody good? buri wese ameze neza I want to do something now. hari ikintu ngiye gukora nonaha Now, mwaka this kanya time, ni igihe from America, iyo tuvuye muri amerika I brought mwazanye my favorite chips. mwazanye abari biswi chips na biriya bikaranga by'ibirayi byita batembubwire ifiriti These are my favorite.
ibi ni byo nkunda cyane and I brought them with me. nazizanye hamwe nanjye But today, ariko uyu munsi I would like to share them with you. nashaka ko tuzisangira That we could share kugira ngo tuzisangire until we run out today. nk'uko tugiye kwigana rero So I need someone ndashaka umuntu umwe muri mwe to help me ushobora kumfasha to open zifungura and then to pass around. noneho akazitanga I need someone to come help me. hari uwese akamfasha yes Very good. Hey, we'll come over here, ngwino hano right here. hano aho mwese ari ukureba Pull it. kizamure Right. aho ngaho imbere ya kamera Pull it open. gifungure And we're going to share. kurura ufungure Pull it. Shake it. gizunguza Pull it. kurura I bring these with me. It helps wake us up. bifasha gukangura abantu But there is a lesson. ariko hari isomo There is a lesson. hari isomo ririmo niba umusoko noshe If a Mizungu niba umuzungu brings chips, azanye ifiriti never take them. ntuzazemere If a Mizungu brings chips, umuzungu azanye you chips have to be careful. ugomba kwiga Okay, yego let's finish reka dusoze the Old Testament. isezerano rya kera Let's finish the Old Testament. reka dusoze All right. Now, all that's left rero byose bigiye is 17 books. ni ibitabo 12 dushoje The prophets. ibitabo 12 by'abasaza You know the story. muzi inkuru It's the first 17 books. ni ibitabo 17 bibanza That's the story. ni inkuru The prophets, abahanuzi they were the preachers. Woo! They were the preachers baravugabutumwa in the story. mu nkuru 17 17 that God chose abimana yahisemo to put in the Bible. bagushyira All right, when you think of the prophets, n'ibitekerezo ku bahanuzi 3 things ibintu bitatu you need to remember. ugomba kwibuka 3 things. ibintu bitatu Who wrote the book? ninde wanditse igitabo His name will be on the book. izina rye rizaba riri mu gitabo Who wrote Daniel? ninde wanditse daniyeli ninde wanditse igitabo cya daniyeli daniyeli Who wrote Jeremiah? ninde wanditse yeremiya Right. Who wrote the book? ninde wanditse igitabo When did he write it? yacyanditse ryari That's important. ni iby'ingenzi All right, watch. murebe Did he write it yacyanditse before captivity? mbere y'ubucakara Did he write during captivity? ese yacyanditse mu bucakara nyirizina Or did he write after captivity? cyangwa yacyanditse nyuma y'ubucakara That's what we need to know. ibyo ni ukeneye kumenya Right. Jeremiah, yeremiya before, during, or after? mbere cyangwa hagati cyangwa nyuma ni ryari yacyanditse before the captivity Before. So his sermon none ubutumwa bwe is going to be, if you don't repent, nutihana judgment is coming. urubanza ruraje He's going to bring judgment from another nation. agiye kuzana urubanza kuri iki And gihugu unless you repent, nimubwihana the judgment's coming. nta urubanza nawe nakuruzaza That's going to be Jeremiah. ubwo ni ubona yeremiya mbere Captivity. mbere y'ubucakara Daniel. ariko daniyeli Before, during, or after? ni mbere cyangwa mu bucakara cyangwa nyuma Yes. yego Very good.
During the captivity, igihe cy'ubucakara God gave his people prophets yabahaye umuhanuzi like Daniel. nka Daniyeli. And he reminded them, abibutsa ko remember what happened? mwibuka ibyabaye That you sinned? yuko mwacumuye, That's why you're here. niyo mpamvu muri hano, Because of no repentance. kubera ko mutihana. God is faithful. ariko Imana niyo And kwizera, after 70 years, nyuma y'imyaka he will 70 bring us back home. izadusubiza mu rugo. Hope. Nizere Even in judgment, ndetse n'igihe God cy'umucamanza brought hope. Imana izana To ibyiringiro the prophets. binyuze mu And bahanuzi. then the last one, icya the nyuma ones at the end of the Old Testament, kirimo gusoza isezerano they would have rya been after the captivity. byari nyuma y'ubucakara, And they would have spoke for God bavuganaga n'Imana after the captivity. nyuma y'ubucakara. So, 3 questions. ibibazo bitatu rero: Who wrote the book? ninde wanditse igitabo, When did he speak? ntiyavuze ryari, And who did he speak to? ndetse yibwiraga abandi. Those are the 3 big questions. ni ibibazo bitatu ukwiriye kwibaza. Who? ninde 3 places. hari It's ibice either bitatu. going to be in Jerusalem niba bari muri Yerusalemu to the 2 tribes, mu bwoko abiri, or it's going to be in the north niba bari mu majyaruguru to the 10 tribes, mu moko icumi, or it could be abo byose byashoboka to ko the Gentiles. bishobora kuba ari abanyamahanga. Who ninde was a prophet umuhanuzi to the Gentiles? w'abanyamahanga? ninde muhanuzi w'abanyamahanga? I'll give you a hint. ndashaka kureba ikiganza. A fish swallowed him. ifi yaramumize. Jonah. Yona. Who did Jonah go to? ninde Yona yaragiye kubwira? The Gentiles. abanyamahanga. He didn't go to the north. ntabwo yagiye mu majyaruguru, He didn't go to the south. ntabwo yagiye mu majyepfo. Jonah went to the Gentiles. Yona yagiye mu So banyamahanga. when I look at the prophets, Yona rero umuhanuzi, who wrote the book? ninde wanditse igitabo, When did he write it? yacyanditse ryari, And who did he speak to? yabwiranaga nawe. Those are the 3 big questions. ibyo ni ibibazo bitatu ukwiriye kwibaza. I want to say this. ndashaka kuvuga iki: God Imana did not have to send the prophets. ntabwo ashaka ko umwana kohereza nk'umuhanuzi, He didn't have to do it. ntabwo ashaka kubikora. The prophets umuhanuzi are his mercy. yagendeye ku mbabazi zayo. They deserve judgment bari bakwiriye urubanza nabo because they rebelled against God. kubera ko ntabwo bibaheye Imana. So the prophets rero umuhanuzi are his mercy kubw'imbabazi ze to those people. kuri abo bantu, Even Jonah ndetse na was Yona God's mercy zari impuhwe to z'Imana Nineveh. kuba ni kuri And I'm going Nineve. to talk about that more. ntabwo ushaka Or God's mercy ni imbabazi z'Imana to the people. ku bantu. You wowe are his voice uri ijwi ryayo to Rwanda ku Rwanda in this generation. muri kino kinyejana, You are his mercy. muri imbabazi zayo. I said this, ndavuga ibi but I want you to see this. ariko ndashaka yuko munabibona. The prophet Isaiah, umuhanuzi Yesaya, you would take your Bible, nufata Bibiliya yawe, 2 Kings, abami ba kabiri chapter 19, igice cya 19 verse 2. nguruke umurongo wa kabiri. 2 Kings, abami ba kabiri chapter 19, ibice 19 and verse 2. ku murongo waho wa kabiri. umurongo wa kabiri. Let's read verse 1 and 2. asoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri nta kibazo. 2 Kings, abami ba kabiri chapter 19, ibice 19 and verse 1 and 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. abami ba kabiri na 19 umurongo wa mbere wa kabiri. umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, aherako yinjira mu nzu y'Uwiteka, maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo we na Shebuna n'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Amen. Isaiah, Yesaya when did he live? ni ryari yabayeho? 2 Kings. umwami wa kabiri, That's when he lived. nicyo gihe yabayeho. But his book ariko igitabo cye is his sermons. ni ubutumwa bwe. I wanted you to see that ndashaka kugira ngo murebe ko with your own eyes. n'amaso yayo Isaiah Yesaya lived in the story yabayeho mu nkuru in 2 Kings. umwami wa kabiri.
But the book of Isaiah ariko igitabo cya Yesaya would be his sermon. ni ubutumwa bwe. All right, I'm going to do two more. Ngiye kongera nkora abandi babiri. 2 Kings Abami ba kabiri chapter 14 ibice 14 verse 25. umurongo wa 25. 2 Kings Abami ba kabiri chapter 14 ibice 14 and verse 25. umurongo wa 25. maze agarura urugabano rwa Isirayeli uhereye aharasukirwa i Hamati ukageza ku nyanja ya Raba, nk'uko Uwiteka Imana ya Isirayeli yavugiye umugaragu wayo w'umuhanuzi Yona mwene Amitari w'igati Etfar. Amen. All right, what prophet is here? Niwe muhanuzi urimo hano. Verse 25. Umurongo wa 25. Jonah. Yona. So Jonah Yona was a prophet of God yari umuhanuzi w'Imana and lived in Israel. wabaga muri Isirayeli. He was a spokesman for God. Yari umuvugizi w'Imana. And one day, Ariko umunsi umwe God said, Imana iravuga I ngo want you to go to Nineveh ndashaka yo kugira Nive and prophesy. ujya guhanurayo. But he lived Ariko yabayeho in 2 Kings, mu bami ba kane. and his home Ariko iwabo was Israel. hari Isirayeli. All right, I'm going to tell you a story about Jonah Ndaje kubwira inkuru ya Yona. very quick. Vuga byose cyane. Jonah lived in Israel. Yona yabaye i Yerusalemu. One of Israel's enemies Yona abamwe banzi b'i Yerusalemu was Nineveh. bari abanyeneve. They had war. Bagiraga intambara. Jonah, Yona maybe some of his relatives, bashoka bane bamwe might have died in that war. baguye muri iyo ntambara. So when God said to Jonah, None Imana ibwiye I Yona want you to go to Nineveh ndashaka yo kugira Neve and prophesy, kugira ngo mujye guhamirirayo. nope, Oya, that's the enemy. abo ni abanzi bacu. Why would I go to the enemy? Kuki ngomba kujya mu banzi bacu? They kill our people. Bishe abantu bacu. I don't want to go to the Ntabwo enemy. ushaka kujya mu banzi. That's what Jonah said in his heart. Uko niko Yona yari mu kubwira Imana. That's why he wanted to run. Niyo mpamvu yashatse guhunga. You can't run from God. Ariko ashaka guhunga Imana. Jonah found that out. Yona yisanga You yasanga. can't hide from God. Ntabwo ushobora kwisha Imana. You can't even hide your thoughts Ushobora kwisha imitekerereze yawe. from God. Yihisha Imana. And Jonah found that out. Ariko Yona yisanga. All right, Jonah Yona forgot something yibagirwa ikintu kimwe. that the Pharisees forgot Yuko abafarisayo ku Mana and that many of the Jews forgot. ndetse n'abayuda ku Mana. What Kubera iki? is the best thing Ni ikintu cyiza that cyane can happen to your enemy? cyaba ku mwanzi wawe. Ni iki cyiza cyaba ku mwanzi wawe? What is the best thing Ni iki kintu cyiza that can happen to your enemy? cyaba ku mwanzi wawe? Musubize. Yego. It's receiving Christ and getting saved. Yes. Yego. Jonah forgot that. Icyo Yona yakibagiwe. That the best thing Yuko ikintu is cyiza that they would repent nuko and yakwihana worship the true God. akaramya Imana y'ukuri. And they did Kandi barabikoze. in Nineveh. Nineve. And there was peace for a while. Noneho babaho mu isi God y'ubwongereza. knew that. Imana yari ibizi. That's why he wanted to send Jonah. Niyo mpamvu ashaka kohereza Yona. The best thing Ikintu cyiza that cyane can happen to your enemy cyaba ku mwanzi wawe is that they would meet Jesus. nuko yahura na Yesu. Best thing. Ikintu cyiza cyane. And then instead of being your enemy, Noneho bagatangira kuba abanzi bawe. they would be your brother. Bagatangira kuba bene so. We were enemies of God. Twari abanzi b'Imana. And he knew Ariko yari azi ko that the best thing that could happen yuko ikintu cyiza cyabaho was Jesus. yari Yesu. That's why he sent him. Niyo mpamvu yamwohereje. Ephesians 2 Abefeso kabiri. says, you that were enemies Rero mwari abanzi b'Imana were brought close namwe mwarayegerejwe through Jesus. binyuze muri Yesu Kristo. And we're no longer his enemies, Ntabwo tukiri abanzi bayo, we're his children. turi abana All bayo. right, here's my point. Ntabwo ariyo ngingo yanjye. The prophets. Abahanuzi. 3 questions. Ibibazo bitatu. Who wrote the book? Ninde wanditse igitabo? When did he write it? Yacyanditse ryari? Who wrote it? Ninde wacyanditse? When did he write it? Ninde And yacyanditse? who did he preach to? Ninde yabwiraga?
Those are the three questions ibibazo bitatu that you need to ask ukeneye kwibaza when you come to the prophet. ugeze mu bahanuzi. So for me, Rero ku bwanjye at the front of every book, muri gihe cyose at muri the buri front gitabo of every prophet, mbere y'ukuri n'ubuhanuzi I'm going to write ngiye kwandikaho when did he write it ntabwo byanditse ryari and who did he preach to. ninde yabwiraga. I write at the front of every book. njyewe byandika kuri buri gitabo. If a prophet niba umuhanuzi preached after yarabwirije nyuma captivity, nyuma y'ubucakara I know what his sermon's going to be. uzi icyo ubutumwa bwe bugiye kuvuga. His sermon will be, usoma ubutumwa bwose ngo remember what happened to your fathers? nibuke ku byabaye kuri ba so That they were disobedient kuko batubashye and they went to captivity. bakajya mu bucakara. Don't let your heart become hard ntimwemere imitima yanyu ngo ikomere like your fathers, nk'abaso, but serve the Lord your God ariko mukorere imana yanyu and obey his commandments. mwubahe n'amategeko yawe. That's what their sermon will be, uko niko ubutumwa buzaba. and that's what will be in their book. kandi icyo bisaba icyo gitabo. All right. ukora We're getting a little tired. none tumaze My kuvaho brothers gakeya. and sisters, ariko bene data yesterday, y'ejo hashize this morning, iki gitondo the story of the Old Testament. iyi nkuru y'isezerano rya kera That's what we did. ibyo ryo twakoze. All 39 books. ibitabo byose We could say a lot more. twavuga n'ibindi byinshi. There wouldn't be enough books ntabwo habaho ibitabo bihagije to write all that we could say. byo kwandika ibyo twavuga byose. But I hope ariko after ndize this conference, nyuma y'icyo giterane you know the Old Testament. yuko muzamuza isezerano rya kera ryose. I hope ndizera all Scripture ibyanditswe byose is inspired by God. byahumetswe n'imana. Those 39 books, ibyo bitabo mirongo itatu n'icyenda they're full of gold. byuzuyemo zahabu. They're full of gold. byuzuyemo zahabu. Those 39 books, ibyo bitabo mirongo itatu n'icyenda they point to Jesus. byagaragazaga yesu The Messiah is coming. mesiya yari yaraza. Those 39 books, ibyo bitabo mirongo itatu n'icyenda full of gold. zahabu enye. And I pray that God's Spirit kandi asenga mu mwuka w'imana would help us to remember dufashe kwibuka what we learned ibyo twize in these 2 days. muri iyi minsi ibiri ishize. Amen? amen. All right. How are we doing on time here? let me check. It's 34. We got about 1 hour. All right. You look very quiet, biragaragara ko mwarushye. but would anyone, nimba ari umuntu if you're hungry, ushonje I have some chips. mfite hano ifiriti. American chips. mfite ifiriti z'abanyamerika. Anyone hungry? ari ushonje hano. American chips. All right. mfite ifiriti ziryoshye cyane. Hey,